کنیاس حمید که سروک شور کردان بو بعث خوش عشیره بروکیان جدور وانه و مسلمان لیل ارمنستان اجدایک بیه لسر ناو کردان بو پارلمانتر. شعبونه که گلکی مذبوح هم بونامن همچی بگونا ملت ما وکی کردک جینا پارلمانت کار پرس کردا بیداری پیشتا بکشینه آنانه بکن. جبر تمنوی مازن وکرنا پارلمانت های دان برایس حمید. سرو کمال ارمنستانی رخم رونشته بود و کاتولیکوسی ارمنیا یال راست رونشته بود تمامی پارلمان دپوتات حتی 105 مروا بیداری رونشته بود او حرمت که مزن بود بونامن بونا کردا تمامی کومن وکر او مجلسا پارلمانتا و تاثیر که گهلکی مزن تمامی کرد دنیای داشتن و تمامی دنیای دا کی گزانم کرد کینه ارمنی کینه پارلمان کیه او نشان داده کی حکومت ارمنستان حکومت که دموکراتیه و اساجی بونا کردا گلک تشتی بالکش تی کرنه. اشتغال بینه بدن مثلا کرد و ازدی جوکا دو جواکن شهر دو جدا هاتن بناف کردن هر وسط پارلمان داشته بی رنگی دو کرسی هاتن دایی. یعنی پناسه کردن بی رنگی گلو سدن چیه؟ ام بیشن هنگ دیجم ام کردن ام ازدینه دین سر حکومت دین کردن سر حکومت ملتی. او یک ام جین رن نان رن نکاری بیجه و خواهی کنم مافی مرواز خود حساب دکم کیت خوازه بیجه از کردم را بیجه از کردم کیت خوازه بیجه ازدیمه یا ملتکی لابی باش خمه اوی شیوانه لی کرد دمینه کرد ازدیجی کرده اوجی چاد به ملت منه زمان منه ناموسا منه تحصیب من ام یکن گره بوی یکتیجی هدی بین حشی خود ما گفتم نه کردن ازدینه بوی یکی توتش نایگواراندنی لکوام زمانه کم زمان کرمانجی تمیزم گوش خبر دادن demek evyeka millet nikare bûgar. Birêz Hemîtî destnîşan kir ji bîstî zêde tir gundê wan hene ku gelek pirsgirêkên wan hene. Her wisa ew ê di gel van pirsan pirsgirêkên hemî Kurdan jî bînin rojeva parlamentoyê. û zakûna sedexin wekî bûna milletê çûk ew zakûnê baş bin. Bûna kultûra wan, zimanê wan, çanda wan wisa jî gerek pirsê aborî hene gundê me vê derê heta bîst gundî zêde gundê Kurda hene û Kurdî êzdîne em bêjin em bûna wan dikarin gelekî karê mezin bikin. Îro dixwazin gunda giştî bikine yek, 10 gunda ne gunda bikine yek. Ewa yeka em bêjin bûna pêştaçûna gunda nebaşe. Çünkü her gunda ku serokî wî heye ew mixtar em dibêjin. Ew mixtarana dikarin karekî baş bikin. Eva gundê me ji gundê Çiyana heta 2000 metrî ji balê dibêjin bilindin. Ve wana nikarin rêtêne girêdanê 5-6 meha zivstan dibe bager rêtêne girtinê û bûna yekê em dixwazin bikin wekî gundê me vê yekê bûna gundê me nekin. Dene binê ça derbas dibe wan pirsa em ê parlamentê ra jî pêşta bikişînin xênî ji gundan dixwazin dibistanê gunda teve bikin û zarê me jî nikarin ji gundekî her ne gunda bixwînin qîza jî zû dinemêr bi ededê Kurdayek kem. Ewa yeka dîsa dibêjim tesîreke mezin dêle bûna pêştaçûna gundê me, pêştaçûna dibistanê me. Ewa ne tenê bûna me ye, bûna Ermeniya gişka ye. Lê pirsanem dixwazim pêşta bikişînim ku ji gundê me dest vekişîn. Ew dibêje bala wan li ser rewşa Kurdên Bakur'in û îddia dike ku hikûmeta Tirkiyeyê hikûmeteka faşîst e û dixwaze qira Kurdan bîne. Ça 100 sal pêşta qira Ermeniya da Ermenî xwedkirin milyonek nîv zêde. Îro hemen ew polîtîka hikûmetê ser Kurdatê û daha pîs ne ku em bêjin dijî Ermeniya û daha pîs ser Kurda. Ne ku tenê Kurdê Bakur dixwaze qir ke, dixwaze tune bike, zimanê wî hemû hesabê nas neke, wisa jî Kurdê rojava. Birêz Hemîd behsa nakokiyan di navbera partiyên siyasî yên Kurdan de dike ku dibêje divê hemî partî ji bo Yekîtiya Kurdan bixebitin. Xecican Farqîn, Deng Amerîka, Erîvan.